Mala jikot chere lar mala medit ai hom mal yen ka shi kod yo yop ka nindi shi wote ka shan laban ka shan wala ma ko ban wani kod bana ka ban yak ni morun Rebecca ba ka Thursday la ngana la no wan lar ya ta like yene tla jaling ta ka menan ba met kod me mit kon roran ka je de laro podon dini jen be ka ngara mala dama ka bo yene tlinga ba biata ka pod kan kono wara irwa ino kot goro ba to kapal ane chana pal kon re rode kon Yesu Kristo ari talaj baba ko lati gane ke re kiti dial te lane ke re irwa ino dial te nyang ne ke gora ko koda wadin tini yedu ko beta gane ke re irwa ino tini kon shior wadin ko ngot yaman chala re bible tele ne gwech gwech da ban ka yedu ma gwara rode wadin ngini ne mi ne re irwa ino ko shila ro chwa dier man bianat nyamnat wadin ngini yo mishiran tok dule parwaja ko wadin bi yedu ban kane ko bane loko bane irwa ino ko bane giling ko bane ginywa wadin teje kala sana bala da ma wadin ala pot ka nga ala pot ka gan ma to bi joling ta long de bi te dial ke nyin ko shudu kat ki yon gwara amen gwaji kot ta laj medit suppose school e moment mu gwa me dong la ko ro da ngi ke ro ino kot ke je kon ta me jana chop ka lesson wal jok dian ajana last quarter mu bana cha bana otok bana exodus ala wood Jezebel bana wo steady ko ala goyle le manen be wona ne any quarter any kor jong ki kor ko ta dang jok la kon bong bokot ki la kon ro ino kot ticha temre bok kon kalat ko ko rangi kike lo do mila ja ko ne sabas school jinne faithful ko ne je lo do ke pegwa me bene be je gon bible che study kele so jendini jene wo chana ra ro ino kot chana je dene denya badang nya ko mo ko no chon nem lokie nem ram ti kon badang jo bana kan suru didi ki gute ya ka ban wa dong ne bible chi kan beta ga dan goro ka ro ino kot bi gore ilo ni kon ko bore yen kon ko bana ka logo bana ka la roje te kon tana wala me lesson and wal jog dian zai ma shala ne lesson jak ka jan quarter ne ba waka cha tanda suru ni nyumni good ka wa suru ni nyodo good ka wa jata den ga sa ni nyin guda to ku kon kala ku jata ma ngai kon sa ni guda ka mona kon ko tung nen dori kon ni wini kon wi mon to dial to to kan sa ni guda wa sa zai en ku ko la roite ne cha tani Cyrus kwar in cha yir Cyrus ka bible cha la kwar mi cha yir so mana roite Cyrus ni ko na pagan king she ran ju sun kula ran kot but ran Persian chalat ka Jeremiah ka second chronicle no chi ki prophet ni Jeremiah cha prophesy ka Cyrus yalado Cyrus baban ka Cyrus be te gina kwen ka second chronicle ci ko la ro beti go ba la kide ki jukot ke ne te cha pe ki Jerusalem baga bolon mu ko na go jan Cyrus ko ko ro ki kide wala Cyrus taban me che barwe ka ko jan che ban che Babylon che ban nang ke ji Persian che Babylon che ban kan che mala kor la ya tere bi waj bi match che ban match and Babylon ne jene cha ga da su cha ga yan katen cha ga yan lo cha ga captive cha ga le slave me che ban che le do che ji Babylon che ga pot che Babylon che match me che match che god wan ba che ga match ko cha wo ne ro ke ja cha wo empire che dit ke din mi dit na lo che me wi mon che da nan ke le wala man cha mo ni chiot
cha chol la ja chol ke king of kings ala wo ka chi chol ga je great kings ala wo king mi di long ko jin win mon medan medanatin rama bum la wi maja la roda moja win mi di bo wojin te ga da maj bo wojo dong maj man mi wi de bedit so jen ci wi do wan ci ka ma cha we empire mi di long mi di ni jen ka empire di alta ci to wi mon an sayra so jen me she ban be ko bana ba deliver so man ko la latin ta wa cyrus boka je lat kete la da wa she da ke jesus e shere mi nyu da na bana ban ke jesus ko jen be ko bana ga baka ban deliver ne ke te shanga jek te cha lat ka ngade te cha lat ka ke slavery bo baka ban deliver ka barwech ala bo de bare la ka so jen me she ban che ko che nang man che nang ne dial de cha yen ka se jin ke ne dial cha dil chi ka free cha wa book chronicle ka holta se mene dan me wal ko bong ni cha ka ban ni cha ka baret cha wa jen bugo tu ka old testament ana waro je ladan cyrus ka jen chronicle raje tu ka je wa jen to old testament min ni chuchu banana ka new testament o shi banana ka matthew ko kula dab jesus ala wo tu ga la jen e king mi shu ko da anointed mi banne ka baka ban deliver ke slavery me takatin and second church king jesus ni kone wona ne baban mo ne na deliver ka shiang rai duire meta kontina jesus me yon nyal nyura ka sanctuary don ko ala wo pala ko kidan ka goro wona ne ka langa ko ne be kon deliver be kon kok ka remde be kon wele duari kon the kingdom the back kingdom dit milen kingdom ni kete milen kingdom ni te ci to wi mon ma kele so cha won cyrus cheda daga shat ke jesus cheda daga shat ke jesus yo ban me shi talk to jesus to ban to cheda mi ai messenger wo bana balalar no wona ne cheda mi te karamba ban cheda mi te ram ban mi bana ban free mi gar ko bi ga ban free biga ban wel ray duare ken kot ana randa ye use ta rami don chukko da ngade ye use ko da lat ko da ba ngat ko let ke lonken ka shaka lonken ngani go ko sometime la kon akona gwinyo ta ban ram go aja da mu go ala lakin ku da ram jeg de use ko da mu go da lat cha message cha sire che use ko la na use la tulun ko jen ku kon shako ka je rit kono shere meni labor de use o da do da ya lat e man ji kon na ba wona so ko cha sire che use even though a pagan God they use over to go bagalat they use over Israel bakabulon ka bagaban free rai wade chaka yantin wade chaka lat ka bodi ya wade changa ke jektin jaban ko bakaba free ami chu ko dalara mi chu prophet dalara no king mo bati go baka balat ko shot ko ntame chu ko ku tie ke shan ro ku tie kon juwen mon kon ju ko to deliver jesus ko kon ma ko to ma ke le roje ke ban gadaran cha wo shi na ngwan ko cha lat ni ko runti shi wo ko do baban ga shebo lit ko mu gi kon ka ko kon ka nen ata ka montaba kod mu longa je wona ne ni ra mi shukun ngat be use ko be roine ke baka ban pol fil wi kone ngudo ko dala
reshiang mi shar ko no ngodo ko dal tele me daw ko dal tele me lo ko dal ko mi delay da wala shabo do te me kan rob ni jen te me kan rong ni jen mi wo rong ki wo shang do ban shang che la ro ne no ban ga jen tele me biya dal ba ban ko taban gu kon ga ko ngwana rar taban gu kon ga gu kon wi mon we jek ci ngwana ci korum te ti ci kon ka understand to ngwan ci kon ga ngach ngu bu ko ran ti ci rek tu ngwan wiye ga luken man luken ne di ne di dong ko ra ti je to ko no mo ngu wo ya ni tu ngwan nu ci de to kan ga ko no long ngu to wo la ko na gu samta mi ngwan wi ko to la ko no ko ga den ko wi mon ngu ci ko bor be nga kela ko ci kon ngwan but could take a time o could tear the load there la man there la tear that but the no go ko mo kana ban la libe ko ko to sasen himini do kon bu kon kan lo don je o bana ideal bu kan ya la re bible wona no ko ti je ni jen ka meda la lakin ko to ko lo ide ko she goro ne bina ke bana mam che goro bana mam ke che goro bana rin wan ke che goro te ra mida loss mida bat goro ne ideal bu ko ja opportunity ko bu ko ride bu kanale jen ko mele de miracle ne am dan ko mo raje ke pagan kings mo ji ka no ko ba ne ka ba ga man fulfill ka ba lo ko ba o lata ken ka ba ne ka ba kamrar ke slavery dien ngoda ya dalo tele me da dalo ko ti tla kon ka go jona ti danga dini jen ko do tele king mi dini jen ko tele president mi dini jen ko tele ga non mi dini jen ko tele power mi dini jen ko god jente ka above te nyal ka power dia mi chelat la beke mi kana lat la goyde la ja liba tele me dala ko tele mi yiwide beti dial ba ko brinkan en buluk beno sheytane ku ja accuse wona ne ko to che jasu she fair buluk beno bana buluk kon dial kon juñ mon bane ngaji ko de fair ka ban nugde bana jenen ko lole ci lol kon duwar kon ji duwar ti ci chuzo bu kon duwar tele ko right ko de gon tik bat ko no kon ci kon lore duwar ke ci kon kop ke ci gon jeng ni ci cenok jen moyo kon ke shar no nyudi ko no don ko ci kon nok don ko malade mo ci tok don ko ci kon parwoy don ko ci baban no ko baban ruwayni ke ti ci prophesy ruwayni ke nyen prophet ruwayni ke ti ci lat butu no gon ni ken ke biga ban ci ma shari algam lang yi nye mare ke da mare ano ko tor mi ci tok ci lo no ci tok lo nyitin kwena mi te ke lesson mi ci mis kwena ko tor bay ko tor bum bum mi to nyuna de gatin nyuna banaran nyuna bana gadaran atin kentin biloy dan kulo rom bum ko mi shi konde niere cha da wona ne ko to shabo lo do bana ka ko bana ngajo promise ne ke ken dial la ka pol fil ko nyunu nyin bana cha galat eni duor ba pere ko hede teleme bi mi do dien lañ mi shala wor dama to wala ba to wala mi shala ne bu to gurun ba to ko promise ne ke teleme kana pol fil ju kono ko kwenne ke ni ko old testament men new testament eni mi chalat ka prophet la bega ngude ko no pelo ti chalat intama ngude peno daga bana teleme de peno bi ko ban to kon chano nga chano rachum ka ruay no ko ti ban kon chano rachum ka gisini ti ban kon ene wona ne mo kon ti jina mo kon ti chung ni kon ko dan ban ka bo kon kan ene ko ro ko bata kon ken bo ko kon pot ka ruay ti tini chano queen chano ti jina chano realka
ko waka anja go to koranu ko kon jigjina anu koranta kon ken baga ka pal jen bum jen di dial gon yesu kurso ko mi tang dial kin pin korwa lata la gar wa anti ticine ko ñok to gwa kel ko din ko kuy banado ko kuy ko ti dial ti ci yalla kaka ko din jin ko mi jin ko mi ci nin tel mi ci par wi kene par wi mon jin ko mi lu njok jin ko mi nong ne jin ko mi logo ite ramada mi de nuer ki mi da bat godo kon dial ko din mi ne kan wadin mi ku rini king ni pegin king ni aku ku roj ke bu roj ko tuk do ko bu let ko bu kan lat wadin ngoda je dala wadin power ke lu tege power wi mono ma ke lu tege tel king mi lañi ti dial ka tede do wadin long ne obna jare europe ko tok long ne obna ro pat point ko tok long ne yora ita ka da ke le war kan shang dar wadin mi ne ling ni ju ne ngwa ni ko ay ñin wa ka shine lok jom wa ne she lok wadin ne tere do ne kan ray du wadin nin ku wadin ka jaga takka ku gan ko rine ko be ko bana do long be le buanka le jit ko le bloy ko wadin ne reti ko ji di dial gay ñin ko ti jo shodo gat ki ngwara amen